Laki emer alang tumetang jungjung aning gang balik bantali itu Kardanglong Autonomous Council Authority itu sendiri lagi trading license ke ini pinapile itu mesin pensong wong kali 1952 kan lagi lah sorul do je tribal non tribal itu tribal tuh sama non tribal tuh sama LOC itu nangkap itu kis peni langsung mana ke theo kali asap so lasi itu Autonomous Council kan te major konsernya nanti business claim itu kurang deh Sitame trading license ke enang di kusi amtina business from sitame itu nusonsi arju bom lo itu malu tin sitame atau trading license ke enang di akhir aron ada kita bro dan business trading license lagi itu dukan asolai ke illegal kusi itu itu trading license itu nanti dan plus provisional tax itu sipinangi itu government official dari itu mengitan provisional tax sipil bentar itu mah harga mau Autonomous Council official lo ini tun nih Profesor Tek di kunci binang ko. Ini langsung taksi harga mau Autonomous Council kan ke ihang ugali ke. Si langsung minimum ningka nasi harus babak suri sigap ningka. Itu malah kalah lagi kan. Aku nurul itu mungkin dari mati. Kita ini dak sukancan na warwan lo. Lalu intentionally itu langsung peaceful level na hang budu itu anggung lo. Lalu ini langsung itu lautun dan lautun kilang lo mau sokun kayak gitu. Sila bangan itu namanya compromise me lagi inspektor kepala ketek gitu lagi itu Kardanglong Autonomous Council Authority mana lang plus ketek alam itu Kardanglong Autonomous Council officer itu Kardanglong Authority itu mesti datang nang toilo nang tu labangso information anu tin dan dukan depar behat teman-teman tum damnon kam damnon kasi alang tu nangeta kasi alang tu kepala ketek itu Kardanglong Autonomous Council basi ketek lo kasi ini tu compromise me kasi kumama kalprit ke dia cuma nepon kok itu affair kia to alang nimen ke Bijoy Singh itu si kuyo dan usi kunal taklan ke non hedo dan punya hedo non mohon affair ibo kia lo kasi non amen ke Bijoy Singh sedang taklan kon kasi ini tu lawan compromise tante kriteria do itu mana amunit dat ahemphu dat ma maintenance gitu ma kan jalan dan itu trading license alang tuh application ang pwede itu masuk namun mundo dat itu bega bang ma kung natin silang ma pinibinat na ito ma manengkan yung ko itong application dapat dutal ma lain itu alur lang handa dutal itu kuna itong hang kan ke pan card itong hang kan ke school certificate domicile certificate itong hang ya kasi mo force lang kan lang itu kan pom lo ada jumlah tim masih itu dukan beli buku ya acara bisnis reklam lo acara beparta itu legal business nang eklam lo sistem में trading license enang ji lapen ke provisional tax pinang ji council lapan revenue jama nai bokon ये तुमके nang dukan bilang le nang takpen damen tum pila ni itu bupe asiano tim bahasa ke nang tum dak dono dukan bilang nang tum dukan gitu itu tuh le sistem nang tum tax kini tum dak bilang yak de bilang itu GST tax api lapen kapre tax api government pangke lagi compulsory lo tax kipi ke lagi compulsory lagi komune jungjung si kipi wong uli lo lagi majok tax lo te government kapi ko compulsory tax ko compulsory kayak government revenue tanda sa la element ke Nixon terang inspector of taxes ini tum nadi as per direction to the Autonomous Council direction things ini tum na trading license and provisional tax ni check konsi bang itu aron ting kan asli tum bang bang bom hut il tum bang nili garinda pasang sila lai not dekat culprit do niligma asma dekte aphi no Bijoy Singh la ba scooty ben rangsi hang salang lo dokan ikir no nam na lalu itu ni bang auto check lo nili mobile tenang lo nili gari da sabi nang he no lalu sin lo pan ini tum pan nang chok masih tum pre plan lo ni tum nang chok thing masih la si pang sam dun lo lason kali itum ta aron ting masih bang itum jungjung phane ke bang ali bang do itu mah department do itum ta la sorting masih bang ang song penang to sih nam no kami arju je intentionally sih itu man yang depan anak polo ni chota ning sek uniform ting sek dak do penang salo penut nili phan lang rap lo itum do hendotok alang lili bang bete
pini ni kan da medam lano pini so mila yo betang ding lo masih sila tumbang ke tripen atau makin intensulis itu mana apa sila tum ini tuh perang kan non fi arju long itu bani tuhan beta na dan তাহলে লাংনি তোমরা সো পিনি কি আমি যিকেইটা ভিডিঅ' আছে ভিডিঅ'টো অলৰেডি আপোনাক ক'লোঁ আমি চিলেক্ট কৰি যোনটো নিৰ্ভৰ আছে এৰেষ্ট কৰিব বৰ্তমান দেখা পোৱা যায় যে বিশেষকৈ বিজনেছ কৰা মানুহবিলাক ট্ৰেডিং লাইচেন্সটো থাকিব লাগিছিলে কনচেল আণ্ডাৰৰ পৰা সিহঁতে ল'ব লাগে ট্ৰেডিং লাইচেন্স কিন্তু দেখা পায় বিভিন্ন দোকান আমি ৰাস্তাত যালে গম পাই যে ট্ৰেডিং লাইচেন্সটো নাই সিহঁতৰ কাৰণে কি একশ্যন লোৱা হ'ব যোনটো আমি ট্ৰেডিং লাইচেন্সৰ কথা কৈছে এইটো অলৰেডি টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টে যোনটো প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছে তো সেইটো প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হৈ থাকিব আৰু তেওঁলোকক যি এছিষ্টেণ্ট লাগে পুলিচৰ পৰা আজি তেওঁলোকৰ টিমটোৱে পুলিচৰ কোনো এছিষ্টেণ্ট লোৱা নাছিলে ডেফিনেটলি পুলিচৰ এছিষ্টেণ্ট ল'লে হয়তো এনেকুৱা ঘটনা নহ'ল সেইটো গতিকে আমি তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ নেক্সট টাইমৰ পৰা যেতিয়াই আহে টিম আমি ফুল ছাপৰ্ট থাকিব আমাৰ পুলিচৰ মানুহৰ লগত থাকিব যোনখিনি প্ৰচেছ কৰিব লগা আছে ডিপাৰ্টমেণ্টেল সেইটোতো হ'ব যেনেকৈ লাইচেন্স ৰিনিউ কৰে সেইটোতো প্ৰচেছ কৰিব থাকিব এফআইআৰ হৈছে ন হয় এফআইআৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে স্পটত গৈছে অচি বকাজানলৈ গৈছে অচিচিয়েলকৈ আৰু যোনটো আমাৰ টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টিম আছিলে যোনটো তাতে পাব্লিকে মেন হেণ্ডেল কৰিছিলে তো আমি গোটেই টিমটো ইমিডিয়েটলি ৰেস্কিউ কৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকক আমি থানালৈ আনি যোনটো প্ৰিলিমিনাৰী মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট দিবলৈ আমি গোটেইখিনি দিয়াইছোঁ আৰু এই কেছ সংক্ৰান্তৰ লগে লগে আমি 4জন মানুহক আটক কৰিছোঁ এজনৰ নাম ৰাজকুমাৰ ৰয় জাগলু শ্বাহ ৰাজু কুমাৰ ত্ৰিপাঠী আৰু এজনৰ নাম অজয় সিং এই 4জন মানুহ অলৰেডি পিক আপ কৰা হৈছে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু আমি কিছুমান ভিডিঅ' কালেক্ট কৰিছোঁ এভিডেঞ্চ কালেক্ট কৰিছোঁ আৰু এই এভিডেঞ্চৰ ভিত্তিত বাকী যোনখিনি মানুহ ইনভলভ আছে তেওঁলোকক আমি ডেফিনেটলি এৰেষ্ট কৰিছোঁ tuhan bang na buma la kulat ki dobe ke tuhan mangke aron ting pengsa po ando kan kami silpo aron do lage sipon checkpoint check po mangke la sini tum authority do la tum sinon ot po la si nut pani mangke inang lo si inang ta inang lo la si mil kal fit pantan la da police tum tumang ribom lo This morning, a team of inspectors and tax officers they proceeded to this Bukajan and Sugajan set in order to check trading license and provisional tax. It is seen that most of the traders they don't possess trading license, so they came here only in order to check and also to inform them to obtain trading license from the Office of the Super of Taxes. And this morning. And I came to know that some miscreant traders, and they started mishandling them, and they started beating them. When I saw in the videography, so and as directed by our authority, I came here directly, and we will not compromise to those culprits who manhandling our officer. And one Nixon Frank has been manhandling, and one person called is Mr. Tokbi, and he was badly beaten by some miscreant. And now I have seen that I have already discussed and talked with SDPO Bugajan and also OC Bugajan that they have been arrested. They are under police custody. So I thank the Bugajan police official and for timely action, and from their timely action, and now we are in the police station. So I thank my son officer for the activeness. Thank you. Okay. And I appeal to all the business trader associations that not to repeat such act. It is our appeal that trading licenses must, because it has been requesting several times to all business traders that to obtain the trading licenses must. That is the rule as per rule of the Autonomous Council. Thank you. My superintendent is there, and you can. Ini naik ya? Thank you.
মারামারিটো নকৰিব আৰু idea que la